Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Mine Owners and Exporter Association kabadi ka seng ginong khai bat ki tripar jong ka Southwest Khasi Hills menta ka sngi ka arpotrik uya yong arjar arpulai kalayo ban penlong ye ka general meeting ha ka snong Nongjri Southwest Khasi Hills District. Hagani ka sngi ka seng kalayo ban pentamai ginong kitkam ha ka balajit ya uba Maita N Marwen como president, PK Nongmin General Secretary, ba KW Nongrum Vice President bat kiway balayo ruban jit sao pungut ki executive members bat nyo pusangut ki members. Wa akan pensyai alor ka iba Presiden juga Southwest hasil Mine Owner and Exporter Association bala pemi ka pakai ko social media ba ila telong ya General meeting jom ka Southwest hasil Mine Owner and Exporter Association Nre nagaleng jonga u General Secretary Barim jom ka MMOE ba Maita N Marwen apa akan pensyai kumni ha yapi upat ba ka MMOE kandian de syakma ba nginam itu ya gene ka association ba mai ba nginam la ban peden ya ka jing belong meeting jom ki Hoy kila pensinay ka sesyon Henry nagaleng jongi ka MMOE yiniyay be in penne ya ka MMOE ba in penya in pentelun ya ka ni kam khai jongi agar ka than ka dong ka jongi da ka MMOE kata ka de we ka bang kwa ka pensay ya pi ba nenta ka si ila pelong ya ka ni general meeting jong ka MMOE hangre anamri ba nilayo ban penhampi ya kinong kitkam di bat mai namar lengba kajing ino jong presiden barim jongi uba DC dengan namar ba assistant secretary Manuel CH Mara ba treasurer Sri Mandilos Nongri finance secretary ba rektar Hasya ba Anmut ki advisor ba Justik Hasya ba LA Sangma ba nidon adu nyomo sanmut ki isi member ilayo ban jit mentara sini lengba ba di para deberi garo kasi jongi ba duwe di member de ila don adu nyomo sanmut ki isi member jong ka MMOE menta ki sini ilayo jit mai tadi kadiga jing pensya jonga abaye de ba piu ba inong kai saya kadiga hai bat gawe ngaku aban pensyai ba ya ba isi dengan yang pengen mau ba abaye de bat ka ges jong ke MGT nadu arajar khatsau ba ila syakang ya bandi yo ha ke MGT om ka Southwest Khasi Hill Mine Owner and Exporter Association balai ele es la balai shimbenta shadilhi Andre ka de ka MMOE balai shimbenta shadilhi balai ele es nagbenta ban pelai yo kata kadi gue kejing pensya jonga bat ngapen kemau ya ba isi dengan apor ba udang lo presiden jonga MMOE bat lada kadon ka ain ba yu balai pin resign chwa yala di balai pin wen chwa yala di nakajing lo bakura jonga UDP party hangne harani ko konstitusi nakata ba seng ye geriga seng ke bat mair kira ikwa ban penlong political party ya gadi seng khai kata ngaku akan terken mau ya ubah di sini. Kani ga yung persaya na ya pi upay ba barokot bapay ya gani ga. Kubur kata gani ga. Kabenta ka mga kuha akan persaya ta terken mau ubah di sini na. But di khot ibadai hang tu hasap West Khasi barokot ini ga one political party leader sudah. Nanti syai hai kata dia nak kata daw ba nagaleng jongi ka MMOE bangidon belum bangidon bakpay ba inong kuha anles no tilang ba kato ka Southwest Khasi Hill Mine Owner and Exporter Association ba inne bay ka ka MMOE bangin bay ka bahagamen ya kakam kai jong pay ba jong kadong kathan ni sini ba tantam jong jadi bandil hasil bakla jadi gini tin ke bagian kuha akan kenken mau ni ba kuha akan pensyaya pi ba privilege